itariki yo kwimura, umunsi wo kwimura perezida w'u Burundi. Tangazo rivuye kwa Ntare Rushatsi, tangazo rivuye i Gitega. Nshuti yanjye, ukuboko Imana yasezeraniye abarundi ko kwimika no kwimura, dore uyu munsi mu witege, kuko Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Fata ikaramu, fate n'urupapuro wandike bayi Sebarundi uteganya amashurwe yo kumuherekeza, ndi kuri yo uteganya amashurwe. Jewe nitwa General Prophete Martin. Amezi 3 yabanjije natanze imburi, amezi 3 akurikiye ntanga ibimenyetso. Turi mu kwezi kwa mbere kwa mezi 3 ya nyuma. Ikindi, uyu mugani Imana yabwiye ngo gucire Sebarundi, gukira byibagiza gukinga, ushize impumu yibagirwe icyamwirukasaga, kandi utaza karaye ifumbwe arazi ifu. Sebarundi mbisubiyemo, nta muganga wo kuvura Sebarundi, nta munyamasengesho wo gusengera CNDD-FDD, nta n'umupfumu wo kuyiragurira ngo ayikize ukuboko kw'Imana. Imana yarababaye, kandi uhoraho arababaye, kandi Uwiteka yarirahiye ngo icyubahiro cye ntabwo azagiha undi. Ntabwo nasinze je, sindi n'umwana w'umuhanuzi, ntabwo ndi no kukubwira oya ngo imburi simburi. Ntabwo umuntu ndi kuburira, ndi kukubwira live ibintu bigiye gushyika, n'ibindi byamaze gutangura, n'ibindi byamaze kwinjira, kandi bifite ibimenyetso Imana yatanze, kandi bifite inkomoko, kandi bifite aho bivuye n'aho bigiye. Ntabwo ndemye agatima Abarundi binyuze mu guhanura. Imana data nkorera ntizigera inkoresha uwo murimo kwa General Yesu. Ndavuga ibiri byo, ibiri seriye. Simvuze ko ariyo ngoma ijye kuvaho muri Afurika gusa, ariko iyi ngoma ya CNDD, aho Jaride Dede n'ahantu hari ikibanza na rubuturo bw'Imana, akaba karabaye. Wanka wemera, je sindi kukubwira ngo unyemere nk'umuhanuzi, nkunde nk'umuhanuzi, ni mwemere uwantumye. Kandi nanone ari abantu b'abanyantege nke duhanura amezuku ngo byatebye, ngo yaba byari bibaye buno nyine uri kubivuga. Ntabwo nihutisha umunsi w'Uwiteka, ariko ndawuhanura. Reveriyane, uyu mutwe wa kaburimbo bawumbwiyeho ishuri irenze imwe, mugabo kuko Imana yagira ngo inyigishe nanyereke, ntabwo nigeze fata igihe cyo kuvuga ngo reka mbyicarire cyangwa mbikurikirane cyangwa buno. Rero ko ntabwo CNDD-FDD izigera yumvira Imana na habe n'umunsi umwe. CNDD-FDD ikoresha Bibiliya mu bintu byayo byose. Abadede ni abaririmbyi bagira amasengesho kirajedi. Abadede ni abantu rwose uhereye ku bw'umuhisi nkuru nziza n'umutambukanyi wiwe Mitende baranasengaga, mugabo bunoho byaronyutse. Ubu rero mwibaza mugiye kubona iki ko wagira ngo ntimuhari, cyangwa wagira ngo hari ibintu bindi muti, mwibaza hagiye kuba iki? Ndagutumiye, ndakuraritse, ushake telefone ushyiremo umuriro, karadiyo yawe ibe hafi y'ugutwi kw'iwawe, ibigiye kuba. Ntabwo rero ingwano y'Imana ntabwo iza nk'ingwano y'abantu. Harimo abategereje ngo hajya ngo ko ari ingwano y'Imana, ngo Imana izaza, ngo abantu ngo babimenye, ngo babibone. Jamais. Ntabwo, nta nubwo bishoboka, n'ibizigera binashoboka. Imana yabigize dese,
bigize desi. Rero CNDD-FDD irihaya yivuga ibigwi, yahindutse ikomeye, irazwi cyane, ariko nagira ngo mbamenyeshe ko Imana yambariye ngo ukinga ntibakingure, kandi ukingura ntibakinge. Kuri CNDD-FDD arakinze, ntabwo muzakingura, kandi akinguriye ingoma y'amahoro. Nagira ngo nkumenyeshe ko akagabo gahimba kandi kataraza yarukijije hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba kamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwela mutuye, Uwiteka bamuvugaga barahora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagiha undi, kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Reka mbitangaze, reka tubiziziwaye, kuko homboka cyambo cya mukongomani burya Imana ikizurubwa ayo warize wayahozwa. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, kuko benshi baba bifuza kutabivamo, ariko Imana igutabaye bati natwe twaragusengeye cyane. Nagira ngo mbamenyeshe ko ikifite itanguriro kigira n'iherezo. Mu Burundi aho byatangiriye mwarahabonye, ariko naho bisoreje mugiye kuhabona n'amaso yanyu, ntabwo araye undi azabireba n'ayawe. Wumva utumva ukuboko kuhoraho gushyikiye gukora icyo kwasezeranye. Barundi barabirose, barabyerekwa, barabibwirwa mu ijwi, mu ijambo, mu nzozi, hose. N'abaragura n'abaterekera na za kiranka nazo zarabivuze ku bakorana nazo. Mu Burundi rero nababwira ngo muyimbe ozana. Tangazo mugiye kuryumva risohoka kwa Ntare Rushashi, tangazo mugiye kuryumva risohotse muri perezida. Igihugu cyanyu Imana irakirokoye, kandi cyatsa amaboko y'abadede. Kandi nimvuga abadede, harimo abarimo kubwinda, harimo abarimo ku mpamvu naka z'umutekano wabo, ababuze uko bagira. Mwebwe mwese imitima yanyu irayibara, hari ababirimo neza kugira ngo barinde ubutunzi bwabo basahuye ngo hatazagira undi ububanyaga. Hari abari muri CNDD-FDD bavuga bati aha ibara ryagwa mukama w'ikigongo. Hano mu Burundi barariraguye, ibara riraguye, umukuru w'igihugu aragandaguwe, abamwungirije nuko, impimba zirabaciye. Ko mutabyumva, sinjya bundi nkunda guhanura, yenda abo twasenganye barabizi, ariko mu buzima bwanjye nkunda ikintu kirangira. Ni nayo mpamvu abarundi bambwira ngo none gwahanyene kweri, ngo turarushe vraiment, ngo kujya byari bibaye umunsi ngo bivuge nyine bihere. Jewe ikintu nkivaho kirangiye kitararangira buriya doni Imana kwitabeshya yamagurukiriza ibinyoma. Je sago ndi umwana w'umuhanuzi, oya agenda umuhanuzi. Hajya rero ibyamagurukije Imana yamagurukije kigomba kuba mu izina ry'umunyanazareti. Niki naje kwimika no kwimura. Tarike yo kwimura, umunsi wo kwimura n'uyu, tuhinduka, ntusubikwa, imvura yagwa, izuba ryava, ryanarorera. Mu Burundi
generali w'ijuru ni jyewe, kandi ifite ubutware mu ijuru, mu isi n'ikuzimu. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Ni ukuvuga ngo Barundi, ubwiwe abarundi baribuka Reveriyano Ndikuriyo ubwiwe mu 2019 agenda muri komine Matana, arasubira no muri komine Marangara, aho yavuga ko yasavye ko bamufatira umuntu yitwa Kaburimbo. Kaburimbo yarazwi, yahoze ari umusirikare, bose bari bamuzi abanyamatana, agasaba ko bamuzanira umutwe wiwe, akavuga ko azotanga miliyoni 5 kugira ngo bamuzanire uwo mutwe. Ni bwakeye kabiri mu kwezi kwa 4 mu 2020, Kaburimbo n'abakozi biwe bamukorera mu mirima babiri barafatwa Matana, barafatwa n'umukuru w'igipolisi mu ntara y'ubumanuko w'ico gihe. Araza Matana ari kumwe n'abandi bapolisi. Kaburimbo bamufatira muhiriwe, barafata akanya baramubaza, baramuboha, n'abakozi biwe barababoha. Bamaze kubaboha, haciye akanya barabarasa, babatekera mu buringiti, bagenda kubashingura. Nta wuzi ko imbere yo kuja kubashingura wa mutwe ko batakuye ko bagashira Reveriyano nk'uko yari yarawusavye. Ico ntitukizi, kuko nta muryango wa Kaburimbi wagiye kuraba ingene ashingurwa. Ni ukuvuga ivyo avuga anabishira mu ngiro. Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, mu kindi kiganiro nawe yatanze, hari ijambo rihambaye yavuze, cyari ikiganiro yatanze kuri radio Umurisho. We yagize ati, kugira ngo umuhisi Perezida Nkurunziza yemere kuva ku butegetsi, akemera ko atorwa uwundi mu kiringo kigira 4 we ntiyitoze, aribe byazanye Perezida Ndayishimiye. Yavuze ati hariho ibintu yasavye ko bategerezwa kuzomuha akaguma abijejwe. Mu byo yasavye ngo yoba yari yasavye ko ibijanye n'ivy'ubutare azoguma abikurikirana n'ahatari kuba akirongoye igihugu. Murazi ko nawe yari yisabiye ubundi bubasha budasanzwe bwo kwitwa imboneza yamaho y'igihugu. Rero murazi ko hariho itegeko ryari rimwerekeye, ryavuga ibintu bidasanzwe bimwerekeye, bidasanzwe bikorerwa abavuye ku butegetsi. Rero niho Leonidas yagize ati yari yasavye ko mu byo azoguma acunze hari ibyo bijanye n'ivy'ubutare. Mbega vyo byari bisigura ko ari muri abo bari basinye amasezerano yatuma Uburundi buronka intica ntikize, maze ayo mafaranga akagaburwa atwarwa na bamwe mu bihangange vyari mu butegetsi. Kuva rero Evariste Ndayishimiye ivyo bibazo atanguye kubikora ko, murazi ko yafashe ingingo zo guhagarika ayo masosiyete yose. Uyu munsi ayo masosiyete yose aricaye, bamwe mu bakozi bayo mbere bamwe batwandikira basaba ko twabavugira, bavuga bati ntitwumva igituma leta idaheze ico kibazo ngo amasosiyete asubire gukora. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi, uyu mugani n'uwawe. Ngiye kugucira umugani kandi sinjye uwuguciriye. Gukira byibagiza gukinga, kandi ushize impumu yibagizwa cyangwa se yibagirwa icyamwirukasaga. Imana yabwiye Abayahudi, irababwira ngo nimumara kurya mu gahaga ntimuzibagirwa aho Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Perezida w'u Burundi nk'umuntu wabaye mwibarabara Tanzania, akahafungirwa, mu Burundi akabaho mu buzima bubi, ubu akaba atagirira impunzi Abarundi birirwa bayerera za Tanzania nk'impunzi, Abarundi bayerera mu Rwanda nk'impunzi, abayerera Tanzania, abayerera Uganda, abayerera Kenya. Mukabona Perezida w'u Burundi nta kantu ko kwiyumvira ikigongwe ku bene Burundi.
gukira byibagiza gukinga, kandi ushize impumu yibagirwa icyamwirukasaga. Navuga rero ngo nawe wabaye perezida kandi uba perezida w'ikinyejana, ariko harya Yesu yaragushyize ku munzani kugira ngo arebe ko we wakubita agatima impembero ukibuka abarundi, ko nabo kirya gihayo wasengaga uvuga ngo mana nunkura, mana nunkura mw'ubu buzima, nunkura muri Tanzania, nufasha nk'intahe nyinshi perezida w'u Burundi ajya avuga cyangwa se asubiramo. Navuga ngo ni intahe zose zishingiye ku buzima yanyuzemo cyangwa se yabonye. Navuga ngo ni ubuzima bwari butoroshye rwose habe na gatoya. Mugabo rero ikibonekeje n'ikigaragaje nuko uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi buno kugira ngo agire diplomasi cyangwa politiki, ubone bimuraje ishinga kurengera abarundi bari hanze y'igihugu. Ni sakirerego. Hagire unyandikira muri komenti ambwire ngo nge nabonye sapoti cyangwa mbona finance ya perezida Ndayishimiye ko ahangayikishijwe n'abarundi bagorewe hanze, bababarijwe hanze, baruhiye hanze, ab'imvura inyagira, abicwa, abari mu mpimba mu bihugu byo hanze, tureka bari mu gihugu mo imbere. Perezida w'u Burundi arakeye, yaravuze ngo abana be baba bariye n'umugore we yambaye, ibindi ntimumubaze. Mugabo rero kurya n'ukwishyura, kura kuripa, harya Imana yakutije ubuzima inakuburiza ubuzima, sahizi inyiturano yo kwibagirwa. Asha abana bawe bariye, umugore wawe yaguze icyo agomba n'icyo ashaka. Nimvuga uku ntihagire wumva ko ndi umuvugizi w'aba opozisiyo, jewe ndi umuvugizi wa Kristo, ndi perezida Kristo, gendi generali Profete Marti, kandi uko niko kuri. Sasa rero tureke guhendana. Sebarundi Evariste Ndayishimiye igihugu yagishyize mu manga, agitura mu mazi abira. Uyu munsi rero uyu Evariste Ndayishimiye nakamaramaza kandi kakaba kayobera abahinga, kubera ko Evariste Ndayishimiye we ibyo yarondera, ibyo yagomba, ibyo yashaka yabishyitse kandi yarabirose. Mugabo rero kwibuka abandi. Asha hari abagabo nakunze b'abanyamibembe Bibiri yivuga ubwo bahanuraga ibyo kurya no kunywa babigezemo, bageze i Kanani, baravuze ngo iri banga ntitwazyihererana, twazagirwaho n'urubanza, ngo ahubwo tujye kubwira bene wacu nabo baze bazye banywe kuko inzara ibamereye nabi. Kandi byiza cyane rwose. None se hano ko ari abarundi bamwe, abarundi bose 2015 bateye kudeta, harya kweri impunzi z'abarundi zirenze 200,000 zose zagiye muri uwo mugambi? Miliyoni y'abarundi iri hanze yose yagiye muri uwo mugambi, kandi hanze y'u Burundi ntabwo habuze miliyoni 2 z'abarundi. Hanze y'u Burundi ntabwo habuze miliyoni 2 zirenga z'abarundi, kandi muri abo abateguye iriya kudeta ntabwo bagera no mu bantu 100. Wapi? Ni 100, abandi n'ababijyamo uko batazi ibyari byo bapfa kubijyamo. Ngaruke kuri Reveriyane naramubabwiye, ndababwira ngo nta Evariste nta Reveriye, bose n'abicanyi kandi bari seriye, bavuga ikintu bakagikora, bavuga ikintu bakagikora. Reveriyane ati ngiye mu mutwe wa kaburimbo, kandi koko barawumuhaye. Iriya nkuru je narayumvise mpageze sinabiha agaciro, aho nagiye nkatankata. Hari ababimbwiraga ngo usengana n'aba bantu gute, ngo nabicanyi, ngo urebe uko bishe kaburimbo uyu. Mpamya ko n'ibindi nagiye mbwirwa cyangwa mpabwa n'abarundi bageragezaga kumbwira ngo nere gusengana nabo. Erega Imana irabanza ikakugezamo indani ukamenya abantu.
yegome. Hano rero Reveriyane ushaka ubu perezida, ushaka kuba perezida, reka nkubwire ngo ntabwo bishoboka. Izo ni inzozi, ni nko kurota umuzungu yabaye umwirabura, ni nko kurota umwirabura yabaye umuzungu. Icyakora umwirabura yisiga mu korogo, umuzungu nawe iyo bageze mu ntambara bisiga vidanje cyangwa se biriya ivu ry'umukara. Mugabo narabihanuye mbisubiyemo ndabikubwiye, izuba rirarenze irindi rirarashe. nta Reveriyane uzaba perezida w'u Burundi, kereka niba Imana irenganya, kandi Imana ntirenganya. Kereka niba Imana ijya ruswa, kandi Imana ntijya ibiturire. Aha rero Reveriyane nagira ngo nanabamenyeshe cyangwa nababwire ko iyi CNDD-FDD ni ukuri ishigaje amasaha. Hari igihe umuntu avuga ikintu neje akakivuga kubera ko abantu bo bumva byahita biba ako kanya, ati watinze, warambiranye, iryo jambo neje wararivuze ko bavuyeho biti. Narababwiye ngo ukwezi kw'ibimenyetso kwarangiranye n'ukwa 12, ukwa mbere ndababwira ngo ubu ninjye uhagurutse nka generali kwimura. Ni ukuvuga ngo amezi 3 nayahanuyemo ibimenyetso, amezi 3 nayavuzemo ibyo kwihana no gutanga imburi. Buno nta mburi njya ashyira muri izi nkuru ngo mburiye abantu, oya, imburi zararangiye. Nta n'ibimenyetso ndi kubabwira ngo Reveriyane ngo ikibabwira yuko agiye kuvaho manda atayirangije, ngo Evariste Ndayishimiye ikibabwira ko agiye kuvaho manda atayirangije, ngo dore ni ibi, ngo ibindi ni ibi. Yaye, ntabwo ari ibyo ngiye kuvuga. Mbemeje, mbasobanuriye, kandi narabihanuye. Si inzoga, si umuceri, jamais. Ahubwo ibi ndi kukubwira ndi seriye, kandi ni ukuri, ni kweli. Iyi ni kweli, ndi kuri yo. Evariste Ndayishimiye CNDD-FDD, Imana yarabakarabye nk'uko Herode yavuze we na Pilato ngo mumpe amazi nkarabe sinzabazwa amaraso ya Kristo. Aba bagabiye imanda yabo, kikiringo cyabo, ntabwo mushigaje iminsi igaragara. Iminsi yanyu yararangiye, iminsi yanyu yaraheze. Mwakinye politike mbi Imana yanga, mwubatse ibintu nabi, mwishe ibintu, mwakoroza ibintu, muvuruga ibintu, murangiza. Ibara ryaraguye, ibara ryaraguye. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Rero biguma byoroha, Sebarundi n'abamushyigikiye, ndi kuri yo n'abamushyigikiye, nabo bandi tutadondaguye, mwese bayi. Kandi ufata ikayi, ufata ikaramu, ibi bintu ubinyandikira. Bayi, sinjya nitiranya ibintu ngiye ngo mvuge ngo ejo havuzwe, uyu munsi havuzwe. Nzokwama nkwizigira, zikutazomemukira, ninaramuka ngowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, muri kigwa n'umucyo, namwe mu Imana yera, iyanjana sinemba, nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho,
kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuruje zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuruje zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa. Turasoma mu musiguzi cyangwa mu mubwiriza 11:18, ubwo kigabane c'11 uhereye ku murongo wa 18. Bibiliya iyo ivuze mu byanditswe ivuga ijambo kubiba. Bibiliya ivuga kubiba imbuto, ariko mu isezerano rishya ho bakavuga ngo ubibira mu mubiri asarura kubora, ariko ubibira umwuka, ubibira ubugingo azasarura kubaho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Yesu yasohoraga imbuto agaca umugani cyane akunda kubwira abantu ngo umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa, izindi zigwa, izindi zigwa. Ntabwo ndi busubiremo idonido y'aho zaguye, nuko aho benshi murahazi. Mugabo rero ijambo kubiba, ejo twize inzara n'inyota bo twabanye, uyu munsi twize ijambo kubiba. Uyu musiguzi we yaravuze ngo ukuboko guhere mu gatondo kubiba kugere ku mugoroba kubiba, ukuboko guhere ku mugoroba kubiba kugere mu gitondo kubiba, 24 kubiba, 24 kubiba. Dushimiye abantu babiba kandi barahari, vraiment barahari babiba. Noneho rero iri jambo ry'Imana kubera ikirije rivuga ngo kubiba, ubiba biba imbuto, kandi imbuto ni amoko menshi. Hari amasaka, ibiharage, soya, amashaza, ibishyimbo mu kinyarwanda, uburo, ingano, doke n'ibindi bitandukanye. Noneho hari ibyamwa, imbuto, ibimera. Donc wowe biba tu fata imbuto unyanyagize ku mazi kandi ntiwite. Noneho ijambo kubiba, ibyo Yesu yabibye atabibiye imbuto ntabwo tuba twimbura. Iby'intumwa zabibye byatugiriye umumaro. Kubiba kwa bariya ni ugusarura kwacu. Zacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ni byose umufite arashima. Kubiba, gusenga kutagira ibikorwa kurapfuye, ngo kumeze nk'umugabo wambaye ubusa cyangwa umugore wambaye buri. Hano nimbivuga ngo kubiba, umukristo mwiza acunga ubutaka bwiza akabiba. Umukristo mwiza ahora abiba, nta gihe cyo kuruhuka dufite kubiba. Ubiba ijambo, ubiba imirimo, ubiba gusenga, ubiba kuririmba,
ubiba intoki ze zigaharanira kubiba. Kubera icyo abakristo batagira ishyaka ryo kubiba. Amaboko yawe ahora biba, intambwe zawe zishimiye kujya kubiba, zishyigikiye amaboko. Ubwenge bwawe ujya utekereza uko biba, hama umutima wawe ukagushyigikira. Ofete umukristo mwiza akwiye kubaho ari umubibyi. Erega nyine tutera imbuto kandi tunyanyagiza imbuto kandi tukazitera twiziga ko zigomba kwera. Mungu asifiwe. Kandi ngo dushobora gusarura nyinshi kandi twabibye nkeya. Haleluya. Rero umuririmbyi korasi yaravuze ngo sinzicara abandi babiba, oya nange nzabibana nabo, ubwo baza babasarura, amen, nange nzasarura nkabo. Abantu bazasarura ibikorwa byiza n'imirimo myiza kandi Imana izabibuka. Mu gitabo cy'ubugingo abantu bakoze neza bagakora ibikorwa byiza n'imirimo myiza, Imana izabaha uwo mugisha. Buno rero dufite ikibazo gikomeye cyane. Umuntu aho urukundo rugeze, abantu bari kubibira abana babo ibyiza, bakabibira abagore babo ibyiza, bakabibira abagabo babo ibyiza, ntabwo bashobora kubibira abandi byiza. Ariko Bibiliya ivuga ngo ntimwizirikane ubwanyu, nimwizirikana mwebwe ubwanyu bizaba bimaze iki? Cyane rwose nuko Bibiliya ivuga. Urukundo rwo mu minsi y'imperuka ruzatimba, ruzakonja. Uyu munsi wa none mushake inkwi mucane, muri mwebwe habe hashyushye, urukundo rwere gutimba, rwere gukonja. Bitabaye ibyo nakwambiye ibara riragwa. Kuko ubu ibyo mvuze byo harimo n'abatabiba ku bana babo, harimo n'abatabiba ku bagore babo, harimo n'abatabiba ku bagabo babo. Agakora ikintu mu nyungu, agakora ikindi mu nyungu, ni nipe ni kupe, ni mpanguhe. Wakora ibibi noneho bikaba birahuhutse. Ubundi inshingano, iyo uri kugabura ibyiza, iyo uri gukora ibyiza ubikorera abantu cyangwa ubikorera Imana, uwo murongo ni mwiza cyane. Mugabo ushyigikirwa n'iki? Nuko Imana izabiguhembera. Niba Imana iguhaye 100 byo guhahira urugo, ugahahishamo 90, 10 ukibuka ko hari n'undi ku ruhande, amena, bibanyanyagiza. Ntabwo kubiba ari ugukorera mu rusengero gusa, ahubwo no hanze turasohoka tukabiba. Ntabwo ari hanze gusa, ahubwo no mu rusengero turabiba. Ntabwo ari abo muvukana gusa, ntabwo ari abo mu bindimwe gusa, ahubwo Yesu yaravuze ngo abavandimwe banjye nabo mu nzu y'Imana. Wowe ufite abavandimwe bangahe bo mu rusengero? Hari cyangwa urivukana mu rusengero? Ufite inshuti zingahe zo mu nzu y'Imana, cyangwa uri peke yako, uri uwumwe? Kamasijuwe uriyoburijwe kubibava midi après midi PM. Uri kubiba imbuto utaruhuka, udahagaze, ubiba. Kubiba rero ntabwo habiba abakire gusa, nta nubwo habiba abakene gusa, ahubwo habiba umutima n'ubwenge, kandi ibyo bintu ubibiba ugamije kuzasarura. Umuntu numuha n'ikingorongoro ukimuhe mu izina rya Yesu, kandi umuntu naza kugusura iwawe umwakire mu izina rya Yesu, kandi icyo ugiye kwerekezamo ugikore mu izina rya Yesu, kubera ko byandikishe sinyisha. Hari abantu bakora akazi ugasanga amategeko yaho nakubwira ngo sinya sinyira ibi, sinya sinyira ibi, ibintu nk'ibyo honye. Natwe nuko nyene nugusinya ukuri kwame. Jina la Bwana libarikiwe. 2026 hano hari abantu babagwiza tunga mu by'imwe mu babibye shuti yanjye. Kandi hari abantu bagira urukundo ruva ku Mana kabiba vraiment. Ureke
abo byagoye cyangwa byanze cyangwa bigoranye, mugabo kubiba no kubiba. Kubiba rero bitangirira mu mutima, bikaza mu bwenge, hama bikajya mu mubiri. Kubiba rero ni umutima w'impuhwe, ni umutima w'ikigongwe, ni umutima w'agakiza, ni umutima w'ijuru. Kandi uko kubiba ni ukubiba gufite aho gutangurira n'aho kurangirira. Mungu asifiwe. Nkwifurije kubiba, kandi ubibe vrema, ubibe kandi ntubibe bike, ahubwo ubibe byinshi. Hitamo imbuto ubiba, reba umurimo ubibamo, reba aho uri kubibira. Twebwe nta zuba riva mu kubibira muri Kristo, nta n'imvura nyinshi oyaye. Ubutunzi bwanyu aho Mungu n'ingesi bitagorerega, mureke tubibijuju nyine, tubibijuju twerure, cyangwa se ibigogi cyangwa kujya batwitanye. Dicyo kizagaragaza ko turi ababibyi nyabo bukuri. Kubiba ni ukurobanura imbuto ugiye kubiba. Uku ni gutanga, uku ni kumenya. Kubiba ntabwo ari uguhubuka, kubiba ni ikitonderwa. Ni ukumenya ko wowe niba ugiye kubiba muri jewe, babiri bahuje umutima uhoraho yururuka kubana nabo, nugira neza uhere mu nzu y'Imana. Abo mu rusengero urumva n'urundi rwego, no hanze sava, mugabo mu rusengero ni umwihariko. Rero aba bavandimwe Yesu yaguhaye, cyangwa se ukaba utanaguhereye umunsi uvuge ngo nanjye nkwiye kugira abavandimwe banjye bo mu nzu ya Data, bo mu ijambo ry'Imana. Mwifurije kugira umuvandimwe wo mu rusengero, inshuti, umuvandimwe wo mu nzu y'Imana. Igihe cy'abadayimoni akakwitangira, igihe cy'ubugingo akakwitangira. Kandi abavandimwe bo mu rusengero, nshuti yanjye, ni Mariya na Marita, ni Nawomi na Rusi, ni Karebu na Yesuwa, ni Eliya na Elisa. Abantu nk'abo Imana iguhuze nabo. Ni Enoki na Eliya, ni Petero na Yohani na Yakobo na Yesu mu mpinga y'umusozi. Abavandimwe bo mu rusengero, abo mu nzu y'Imana, abo Imana iguhuze nabo. Abo ntago baharura mu ntoki zabo ngo none nitumuhamisha, ngo none nitumukiza, ngo none nitumufasha, ngo none ngo nitumusengera iminsi 2, ngo nitumusengera iminsi 3, ngo irega tuhava tumusengera. Umuvandimwe wawe umuha impyiko, umuha amaraso, umuha ubuzima, umuha ubugingo, umuha n'umubiri, umuha umukenyero, ukamuha n'umwitero. Rero umuntu wowe ukwiye kubibamo imbuto n'uwo. Aba bavandimwe bawe biba imbuto nyinshi cyane muri bo mu izina rya Yesu. Ahantu imbuto tuyibiba naho, aho dukwiye kuyibiba naho, ni muri bene, ni kwa Nawomi, ni kwa Rusi, ni kwa Moridekayi na Esiteri. Bibaho. Imana izabimeza iguhe n'umugisha. Yego, Mwami Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uri giti k'inganzamarumbu risamba itarumba, uduhe ubushobozi bwo kubiba, uduhe abavandimwe tubibamo, uduhe kugenda tudatsinzwe n'uburiganya bwa Shetani. Kandi ijambo ryawe twigishe gukora imirimo myiza nk'iyo wakoraga. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Ku bwawe Mwami Yesu, none n'iteka ryose. Amen. Turabakunda rero, muhezagirwe n'ijuru, murora nyirizwe